Dokaz stvaranja. Otisci stvaranja. Mnoge teorije pokušavaju da pokažu kako i kada je nastala naša planeta, ali donedavno bilo je vrlo malo čvrstih dokaza. Sada, međutim, jedno novo otkriće stavilo je pred svet revolucionarni model našeg porekla. To je primoralo mnoge naučnike da razmotre i ono što je bilo nezamislivo. Iznenađujući novi dokazi nađeni su duboko u zemlji ispod slojeva sedimentnih stena, u primarnim stenama, granitu. Tu su se obrazovali sićušni delovi radioaktivne materije. To je ono što naučnici zovu radio-oreoli. Oni su tačno ostavili rečite tragove stvarajući sfere oko sebe. Naučnici mogu tačno da utvrde koja je vrsta materijala stvorila ove radio-oreole merenjem njihove veličine. Dr. Robert Gentry, američki naučnik, proučio je više od 100.000 ovih fenomena. On je otkrio jednu vrstu radio-oreola koja jednostavno ne bi trebalo da bude tu. U stvari, prema svim osnovnim principima evolucionističke teorije, ona jednostavno ne može da bude tu. To je nemoguće. Ali posle niza godina eksperimentisanja i proveravanja, sada više nema sumnje. Otkrio sam radio-oreole polonijuma u primarnim granitnim stenama u zemlji, od Amerike, Kanade, Skandinavije, Evrope, Rusije, Japana do Madagaskara. To je neobično jer ovi izotopi polonijuma postoje vrlo kratko. Jedan tip koji sam identifikovao, polonijum 218, javlja se na samo nekoliko minuta pre no što se raspadne u nešto drugo. Pa ipak, ovaj radioaktivni element je utisnuo svoje oreole po kojima ga prepoznajemo u čvrstu stenu. Konkretno, u ovim komadićima sa belih planina u New Hampshireu i ovim iz Japana. U granitu oreoli su pronađeni u ovom tamnom mineralu koji se zove liskum. Liskum se seče na listiće ili lepi na selotejp, a zatim stavlja na staklenu pločicu da bi oreoli mogli da se posmatraju. Animacija nam pomaže da shvatimo poreklo 3 prstena u oreolu polonijuma 218 koje sada vidimo pod mikroskopom. 3 sićušne eksplozije koje izbijaju iz majušnog centra predstavljaju 3 različite čestice jezgra koje su sukcesivno izbačene iz 3 različite izotopa polonijuma smeštena u malom centru. Zbirni efekat miliona takvih čestica izbačenih iz jezgra minerala stvara 3 mikroskopske koncentrične obojene sfere. U mineralu oreol je uvek trodimenzionalan. Pod mikroskopom, međutim, on deluje pljosnato. Uzimajući tanak sloj minerala kroz centar, uspešno smo odvojili i gornji i donji deo sfere. Tako oreole možemo posmatrati kao 3 koncentrična kruga pod mikroskopom, kao što je ilustrovano ovom animacijom. Prema svim sadašnjim naučnim teorijama, granit, kao što je ovaj uzorak iz Pines Peaka u Koloradu, nastaje u istopljenom stanju, hladi se, kristališe i očvršćava tokom miliona godina duboko u zemlji. Ali da je to slučaj, radioaktivnost koju stvara polonijum nikada ne bi bila uhvaćena. Nestala bi mnogo pre no što bi stena očvrsla.
Čestice polonijuma koje su obrazovale ove radio-oreole nalaze se duboko u granitu. Ovaj element se nekako našao tu kad je stena nastala. Međutim, on može da obrazuje svoj radio-oreol samo posle očvršćavanja stene. Polonijum postoji samo nekoliko sekundi ili minuta. Implikacije dovode do zaprepašćenja sve one koji hoće da čuju. Radio-oreoli polonijuma ukazuju da su osnovne stene zemlje, graniti, nastale skoro trenutno. U stvari, oni predstavljaju dokaz da su graniti nastali trenutno. Naučno, to se ne može objasniti ni na jedan drugi način. David Gentry, sin Roberta Gentrya, je i njegov saradnik u radu vezanom za koncept stvaranja. Možemo demonstrirati princip radio-oreola polonijuma. Zamislite da je ova tableta vitamina C komad polonijuma, a ova čaša vode komad istopljenog granita. Kad ubacim tabletu unutra, ona počinje da šušti. Zamislite ove mehuriće kao zračenje koje emituje ovaj komad polonijuma koji se našao u granitu. Mehurići će nestati za otprilike 30 sekundi i ništa neće ostati osim malo zamućene vode u čaši. Pitamo se, ima li načina da sačuvamo ove mehuriće u stanju kakvi su sada? Možemo pokušati stavljanjem čaše u zamrzivač. Voda će posle nekog vremena očvrsnuti. To je slično onome što teorija evolucije predlaže, da se istopljena stena polako hladi i stvara granit. Ali kao što ste već pogodili, zamrzavanjem ove čaše nećemo ništa dobiti. Mehurići će nestati mnogo pre no što voda postane led. To bi se upravo dogodilo i sa zračenjem polonijuma, da se granit polako hladio. Nestalo bi mnogo pre no što bi radio-oreoli ostavili trag u čvrstoj steni. Ako vam pokažem čašu zamrznute vode sa netaknutim mehurićima, kao ovo, shvatit ćete da se nešto desilo što je trenutno zamrzlo vodu. U ovom slučaju, mi smo je trenutno zamrzli u vremenu zaustavljanjem video trake. Slično tome, ako pogledamo radio-oreole za koje smo nepogrešivo pokazali da su nastali od jedne vrste polonijuma, znaćemo da je okolni granit morao trenutno da nastane. Implikacije su neverovatne. Ukoliko je dr. Robert Gentry u pravu, sve evolucionističke pretpostavke o tome da je Zemlja nastajala milionima ili milijardama godina pogrešne su, dok je izveštaj iz Biblije o stvaranju sveta dokazan. Da li je dr. Gentry u pravu? Nije li on samostalni naučnik koji se svojim poslom bavi u kompjuterskoj izolaciji? Kad bi se rezultati njegovih eksperimenata izneli na svetlo dana, da li bi ostali naučnici mogli brzo da ih diskredituju? U stvari, dr. Gentry je veći deo svojih istraživanja radio-oreola izveo u nacionalnoj laboratoriji Oak Ridge u Tennessee. Njegova otkrića objavljena su u mnogim vodećim svetskim naučnim časopisima: Science, Nature, Geophysical Research Letters, Earth and Planetary Science Letters, Physical Review Letters, Annual Reviews of Nuclear Science. Radovi pre objavljivanja u ovim časopisima podležu recenziji. To znači da drugi naučnici pažljivo proučavaju dokaze i eksperimente koji su izvršeni da otkriju eventualne greške u podacima. Do sada izgleda da niko nije bio u stanju da se suprotstavi nalazima doktora Gentrya. Niko nije uspeo da pronađe nedostatke u njegovom istraživanju. Decembra 1981. dr. Robert Gentry je pozvan na sud u Arkansasu, u kome je Američko udruženje za građanska prava pokušalo da spreči proučavanje nauke o stvaranju u školama te države. On je izložio svoje nalaze o radio-oreolu polonijuma kao dokaz trenutnog stvaranja granita. Udruženje za građanska prava dovelo je jednog od svetski poznatih geologa, doktora Brenta Dalrympla, da svedoči u korist evolucije. Međutim, svedok nije ponudio nikakve naučne dokaze koji bi doveli u sumnju ova otkrića u prilog konceptu stvaranja. Umesto toga, on ih je označio kao, citiram, samo malu misteriju koju ne možemo sasvim da objasnimo. Uz takvu pozadinu da se udaljimo i dobijemo veću sliku da bismo ovo revolucionarno otkriće stavili u pravu perspektivu. Posebno, kakav je njegov uticaj na određivanje starosti Zemlje. Svi pokušaji izvršeni u smislu određivanja starosti Zemlje zasnivaju se na radioaktivnom raspadanju. Teški elementi kao što su polonijum i uranijum nestabilni su. Njihovi atomi imaju tendenciju da se raspadaju izbacivanjem alfa čestica. Tokom vremena nestabilni atomi se raspadaju kroz niz faza do
jednog potpuno drugačijeg stabilnog atoma. Nestabilni uranijum, na primjer, vremenom postaje jedna vrsta olova. Naučnici su uočili da se radioaktivni elementi raspadaju konstantnom brzinom. Mogu tačno da predvide kada će element proći kroz svaku fazu u lancu raspadanja ukoliko se zadrži sadašnja brzina. Geolozi su pretpostavljali da mogu da iskoriste brzine raspadanja i pomoću njih odrede geološko vreme, odnosno starost stena. Oni proučavaju stene koje sadrže uzorke radioaktivnih elemenata. Koristeći složenu naučnu opremu, proučavaju tragove uranijuma u granitu, na primjer, i tačno određuju koliko se uranijuma raspalo u olovo u datoj steni. Zatim, na osnovu sadašnje brzine raspadanja, određuju vreme u kojem je uranijum počeo da se raspada. To bi po njihovom mišljenju trebalo da bude trenutak kada je stena nastala. Uzorak granitne stene stavljen je u ovaj instrument. On se zove jonski maseni spektrometar. On meri odnos uranijuma i olova u određenom uzorku. Računajući od sadašnjih procesa raspadanja unazad, konvencionalne teorije o starosti Zemlje govore nam da je ova stena u suštini stara 1 milijardu godina. Pitanje je da li su ove teorije tačne. Sve tehnike određivanja starosti deluju po istom principu. Sadašnje konstantne brzine radioaktivnog raspada koriste se za izračunavanje onoga u što naučnici veruju da se moralo dogoditi u dalekoj prošlosti. To podrazumeva jednu pretpostavku. Sadašnje brzine raspadanja različitih nestabilnih elemenata ne mogu se osporiti. One su utvrđene posmatranjem i merenjem kao naučna činjenica. Ni odnos uranijuma i olova u različitim uzorcima granita nije sporan, ali ono što nije bilo predmet posmatranja i merenja jeste šta se dogodilo u dalekoj prošlosti, odnosno sve do otkrića doktora Gentrija, kao što ćemo vidjeti. Sve konvencionalne metode za određivanje starosti Zemlje zasnivaju se na krupnoj pretpostavci. Ono što se događa sada upravo je isto ono što se događalo u svakom trenutku od početka vremena do danas. Ovo je poznato kao uniformistički princip koji tvrdi: prirodni zakon može sve da objasni. Nikakva božja čuda nisu se nikada dogodila. Još jedna ilustracija pomoći će nam da shvatimo kakve veze sve ovo ima sa starošću Zemlje. Zamislite da ova česma koja kaplje predstavlja sadašnju brzinu raspadanja uranijuma u olovo. Ova kofa, delimično ispunjena vodom, predstavlja olovo koje se akumuliralo u granitnim stenama koje vadimo iz zemljine kore. Tačno možemo da odredimo koliko kapljica pada u sekundi i tačno možemo da odredimo koliko vode ima u kofi. Na ovaj način možemo da izračunamo koliko dugo ova česma kaplje. Sve je to u redu, ali šta ako je u nekom trenutku ovo kapanje preraslo u postojan mlaz, čak i na kratko? Vidite, čak i ako tačno znamo sadašnju brzinu raspadanja i sadašnji odnos uranijuma i olova u granitu, ove činjenice ne govore ništa o vremenu kada je stena nastala, osim ukoliko je raspadanje uranijuma bilo savršeno konstantno. Ono što radio oreoli polonijuma jasno pokazuju jeste sljedeće. U jednom trenutku uniformistički princip bio je narušen. U prošlosti se dogodilo nešto sasvim drugačije, nešto što dovodi u pitanje konstantnu brzinu radioaktivnog raspadanja. Da bismo vidjeli zašto je to tako, treba da shvatimo kako su otkriveni oreoli polonijuma, to jest kako su oni otkriveni kao zasebni i specifični od oreola nastalih raspadanjem uranijuma. Većina radio-oreola sastoji se od koncentričnih krugova i pojaseva nešto drugačije boje, izgledaju kao meta. Svaki prsten predstavlja drugu vrstu elementa u lancu raspada uranijuma. Roditeljski uranijum emituje alfa čestice koje prelaze tačno određenu razdaljinu i stvaraju nepogrešivo prepoznatljiv oreol. Tako i sa drugim elementima u lancu raspadanja koji stvaraju sopstvene prstenove. U ovim prstenovima možete vidjeti dokaze raspadanja uranijuma. Međutim, otkriće koje iznenađuje jesu oreoli koji su počinjali polonijumom. Nije bilo dokaza o roditeljskom uranijumu koji ih je stvorio. To ne bi trebalo da bude moguće. Polonijum u prirodi može da postoji samo kao deo lanca raspadanja uranijuma. To je jedan od posljednjih kratkih koraka pre no što taj element pređe u stabilno stanje. Prema svemu što znamo do danas, polonijum jednostavno ne može da postoji nezavisno od ovog procesa raspadanja. Ali pod mikroskopom se vidi da se u prošlosti desilo nešto sasvim drugo, samostalni polonijum. To je neobjašnjivo prema sadašnjim naučnim zakonima.
Eliminišimo svaku drugu mogućnost osim polonijuma, onog polonijuma koji je stvoren na početku. Jedan od najvažnijih eksperimenata koji je eliminisao uranijum i potvrdio polonijum kao uzrok za postojanje oreola polonijuma u granitu, izveden je jonskom mikrosondom. Ona koristi tanak zrak jona da bi prodrla unutra i analizirala mikroskopske čestice materije. Eksperiment je zamišljen tako da jonski zrak pada tačno na centar oreola i raspršuje atom po atom, što je analizirano magnetskim spektrometrom. Veliki broj oreola polonijuma 218 analiziran je pomoću jonske mikrosonde. Rezultati su bili pozitivni. Centar oreola polonijuma sadržavao je olovo 206, direktan proizvod raspadanja polonijuma 218 bez odgovarajućeg uranijuma koji se nalazi u oreolima uranijuma. Ovi rezultati potvrđuju da su oreoli polonijuma u granitu poreklom od prvobitnog polonijuma. Ovi oreoli ukazuju ne samo na to da je granit u kome su nađeni nastao skoro trenutno, već i da je taj proces bio značajno drugačiji od onog što danas posmatramo. Ovo nas vodi do dalekosežnih implikacija otkrića doktora Gentrija. Ako brzina radioaktivnog raspadanja nije bila konstantna, onda konvencionalne metode za izračunavanje starosti Zemlje postaju besmislene, jednostavno ne funkcionišu. Radio oreoli polonijuma dokazuju da se jedan drugačiji proces odigravao kada je ovaj granit nastajao. To je jasan dokaz koji obesnažuje uniformistički princip. Prirodni zakoni ne mogu da objasne sve, na primjer oreole polonijuma, a Božja čuda su se dešavala, kao što je trenutno stvaranje granita. Uniformistički princip je predstavljao lepak koji je držao celu teoriju evolucije. Otkriće doktora Gentrija rastvara taj lepak. Čvrsti dokazi radio oreola polonijuma u direktnoj su suprotnosti sa uniformističkim principom i stoga predstavljaju opasnost za celokupnu evolucionističku postavku u koju su naučnici toliko puno investirali u proteklih vek i po. Da pojednostavimo, radio oreoli polonijuma i uniformistički princip ne mogu uporedo da postoje u istom univerzumu. Mora biti ili jedno ili drugo. Ali kakva je bila reakcija naučnog sveta na ovaj dokaz? Prva reakcija mnogih naučnika koji su ceo svoj život proveli nadgrađujući princip evolucije ogledala se u pokušaju da previde dokaz radio oreola. Kao po pravilu, sagledavali su ga kao neznatnu misteriju protiv koje stoje svi ostali dokazi u korist evolucije i konstantne brzine radioaktivnog raspadanja. Dr. Bruce Holland, profesor hemije na koledžu u Wisconsinu. Svaki scenarij za nastanak Zemlje mora da objasni kako su obrazovani oreoli polonijuma u granitu. Ako mislite da se Zemlja hladila tokom miliona godina, javlja se kontradikcija, bez obzira kako na to gledate. Međutim, to se može lako objasniti ako smatrate da je Bog stvorio Zemlju na onaj način kako to Biblija opisuje. Robert Gentry je objavljivao svoje radove tokom mnogo godina u naučnim časopisima i o mnogim temama. Rezultati istraživanja oreola polonijuma pojavljuju se u naučnim časopisima već 25 godina i nisu mogli biti osporeni na procesu u Arkansasu. Ono što iznenađuje jeste nevoljnost naučne zajednice da njegov rad stavi u centar naučnih rasprava u zemlji koja se diči slobodom misli i govora. Doktoru Gentriju dugujemo mogućnost da u potpunosti prikaže svoje rezultate, otkrića i svoje objašnjenja za njih. Zašto naučna zajednica nije stavila ove dokaze u centar naučnih rasprava? Suština nauke jeste da proverava sve teorije ponavljanjem eksperimenata. Tako su otkriveni osnovni zakoni fizike i hemije. Tako je dr. Gentry došao do svojih rezultata. Ako u tom procesu postoji nešto pogrešno, zašto evolucionisti nisu uzvratili objavljivanje svojih otkrića u naučnim časopisima u kojima su se njegovi izveštaji pojavili?
Evolucionisti bi rado ispunili stranice naučnih časopisa pobijajući ove dokaze o stvaranju kada bi raspolagali čvrstim dokazima protiv takvog stava. Teorija o oreolima otkriva ono što je dugo bilo dobro čuvana tajna u nauci. Evolucionisti su napravili ogromnu grešku stvarajući teoriju o zemlji koja se razvija na osnovu pretpostavke da se granit stvara prirodno, a da prethodno nisu imali čvrste naučne dokaze da podupru ovu pretpostavku. Njihovu nesigurnost je prikladno izrazio jedan poznati geolog u svom komentaru na jednom međunarodnom simpozijumu o poreklu granita 1947. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, zaista je zadovoljstvo učestvovati u jednoj ovakvoj raspravi i to iz dva razloga. Kao prvo, novine i radio svakog dana iznose pred nas probleme i prete nam ozbiljnim posljedicama ako ih ne rešimo. Na ovom simpozijumu bavimo se problemom koji nam je odavno poznat. Ovaj problem se proteže unazad sve do početaka geologije kao nauke. Nikada nismo bili zadovoljni rešenjem. A kao drugo, moramo primetiti da se ne javljaju nikakve ozbiljne posljedice ako i ne dođemo do tog rešenja. Uprkos ovakvom nedostatku adekvatnog stava, geolozi su imali dobar razlog da se zabrinu zbog porekla granita, čak i pre no što su objavljeni rezultati o oreolima polonijuma. Ova stena je riolit. Nastaje kad se granit istopljen u zemlji probije do površine zemlje i polako hladi. Njegovi kristali su skoro mikroskopski i svetle su boje. Za razliku od njega, granit sadrži neke tamne minerale u kojima su oreoli polonijuma. Njegovi kristali su mnogo veći. Geolozi se nadaju da s pravom pretpostavljaju da je granit nastao sporim hlađenjem duboko u zemlji, ali od samog početka imali su dokaze da su im pretpostavke pogrešne. Ovaj riolit je nastao sporim hlađenjem na dubini od 5000 metara. On sadrži samo sićušne kristale. To nije granit. Dakle, geolozi su morali da pretpostave da granit nastaje mnogo dublje. 60. godina 20. veka geolozi su rastapali male komade granita i ostavljali ih da se polako hlade pod uslovima iste temperature i pritiska koji postoje veoma duboko u zemlji. Ovo je stena koja je nastala u tim eksperimentima. Sadrži samo sićušne kristale, baš kao riolit. Nema velikih kristala, nema tamnih kristala. To jednostavno nije granit. Oreoli polonijuma govore da je granit nastao stvaranjem, a ne u prirodnim procesima. Granit sadrži pečat stvaranja. Riolit i stene nastale u laboratoriji nemaju ga. To je vrlo jednostavno. Uprkos ovim činjenicama, geolozi su 1987. godine govorili o poreklu granita, isto ono što i 1947. kada su rekli da nam je to stari prijatelj. Simpozijum iz 1987. završio se ne mnogo optimistički. Kao što je bilo dobro potkrepljeno diskusijama na ovom skupu, o mnogim starim pitanjima se još uvek raspravlja. Nadam se da za 100 godina nećemo i dalje raspravljati o poreklu granita. Ali 4 godine kasnije geolozi su sa drugog simpozijuma o poreklu granita i sličnih stena otišli sa neispunjenim nadama. Razmatrana su i dalje ista stara pitanja. Geolog dr. Andrew Snelling iz Fondacije za proučavanje stvaranja u Australiji proučio je dokaze o poreklu granita i razmišlja o mogućnosti za njegovo stvaranje. Da bi se odgovorilo na pitanje o poreklu granita i da bi se vidjelo da li je konvencionalno objašnjenje tačno, moramo razmotriti povezanost granita sa drugim stenama, kako se granit javlja i u vezi sa kakvim stenama. U Južnoj Kaliforniji, na primjer, u kojoj se granit prostire na 260 kvadratnih kilometara, vidimo čudne i neobične odnose koje konvencionalne teorije ne mogu da objasne. Na primjer, na ovoj steni možemo vidjeti tamne delove i mrlje koje su jasno ocrtane i dobro vidljive u odnosu na normalan granit. Na drugim mjestima možemo vidjeti ono što deluje kao svetliji materijal. To podstiče pitanje da li se tu nalaze istopljene stene 2 ili 3 različita sastava. Pitanje je kako se konvencionalno može objasniti postojanje ovih stena jednih pored drugih koji izgledaju tako različito, a nisu izmešane.
To nas vodi do pitanja da li postoji neko drugo moguće objašnjenje za poreklo ovih granitnih stena. Verujem da postoji drugo objašnjenje. Kada pogledamo ove stene i vidimo njihove odnose, moramo se zapitati da li su ove stene možda nastale naglo, neočekivano. Možda nije bilo vremena da se izmešaju. Možda nije bilo ni dejstva visoke temperature, jer bi se inače stene izmešale. Da li se može govoriti o mogućnosti za postojanje onoga o čemu govori Biblija? Da je Bog stvorio stene u početku. Da li su možda ovo stene koje je stvorio Bog? Biblija kaže da je Bog u početku stvorio zemlju. To znači da je stvorio stene. Da li je ove granitne stene Bog naglo stvorio? Značajno je u ovom kontekstu ne samo da pogledamo odnos ovih stena u prirodi, već i da ih pogledamo pod mikroskopom. Tada ćemo postati svesni uzbudljivih dokaza koji postoje već neko vreme, o česticama u ovim stenama, o radioaktivnosti koja ozbiljno ukazuje na to da je ove stene stvorio Bog. Taj rečiti pečat radioaktivnosti koja se na kratko pojavila niotkuda i ostavila svoj trag u tvrdom granitu, govori o trenutnom stvaranju istog tipa kao trenutno zamrznuti mehurići vitamina C. Nešto neobično se desilo kada su ove stene nastale. Nešto što se protivi svim fizičkim zakonima koje sada posmatramo. Dokaz je zadržan u granitu. Pod mikroskopom možemo vidjeti malu misteriju stvaranja, oreole polonijuma. Oni su tajna samo za one koji su odlučili da se drže svoje teorije o zemlji, čija starost obuhvata milijarde godina. Za one koji žele da razmotre prikaz dat u Bibliji o nedavnom, brzom stvaranju, ovi oreoli su potpuno shvatljivi. Uklapaju se u biblijsku sliku, pošto su nađeni u stenama koje su stvorene na samom početku sedmice stvaranja. Ti si, Gospode, na početku osnovao zemlju. Jer on reče i postade, on zapovedi i pokaza se. Radio oreoli polonijuma nude čvrste dokaze da su osnovne stene zemlje, granit, stvorene skoro trenutno. Za doktora Roberta Gentrija ovi bledo obojni prstenovi skoro su kao otisci Božjih prstiju. To je žig stvaranja.